Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Magala ka iti kanan nila kay mo sabet ading ko. Tapno saanan ang masapul nga agluto ka no sumangpet ka. Ay nawaw! Ay, talaga nga iso ti plano ok manang Rowena. Si kamat tanti makaam mo amang isupot. Ay bumuludak nga rod ay ti plastic container mo manang. Wen, mangirwar ka laang dita ading ko. Ay no! Ay ti prutas ngay manang. Ang mga nusaan yung mutlaang ang maibus na ito. Ay kat magala ka ano kayat mo ading ko. Ay alaak amin nun amanang. Sa nabalay taado ti kwartayo. Gumatang kayo manay no kaano akayat yan. Kung nadamo tinatalgad at trabaho ni Johnny nga anak mo. Saan ka nga parikot iti kwarta manang? Anya? Ado man ang tinyawid mo amakan, sabit, bakit? Ay kat, adapay ati prutas dito, no kaya maulakay. Ay nawaw, nangalaan mo ngay kada kita. Iti ayan ni Manang Rowena. Mayata, lasing po lao na ti kapsa mo kang ka. Wan, sipod pimusay ni Nanang ni Manang Rowena titimakder nga inak. Aging ka ita, no adati ka sa pulak, mangtudmag. Siyempre, isuti inauna kada kami ngagkabsat. Sorong bangla nga tulungan na ka, bakit? Una, isumot lang tibili ni Nanang kenkwana, sakbay a pimusay. Diyak malipatan day jay, lakay. Nanang, awan mo't gaya man timakan. Kita dita kaldero, Johnny anak ko. Awan mo't tinagyan ti kalderon. Kasano nga awan? Kano matinluto kitay? Nangalalaang ni Antim sabet iti kanan ni Uncle mo mayo. Kitaham ka ti Nanang. Uray may sa kutsara no iso, awan tinapati oh. Ay nawaw. No kasta, inibus manan ni Antim sabet? Kanayin yung aming ikan di kapsat yun, Nanang. Iso nga spoiled at nakastama tiraramidon nyo. Diyak mo't impagarup nga i-take out na amin anak ko. Niyanti sabit pa iti kunam, Nanang. Awan ti pakawanan na day jay. Madimot laang nito dyo amin kang kwa na. Kitaan nyo akit na irwaman. Saarin nga gagat ngagtrabaho. Tati adday ti panunot na. Kit adda ka amang ted no adda ka sa pulan na kwarta. Uno anyaman dita, Nanang. Maditimod ni Johnny nga anak mo, itay may gimatang dito Tersena, Rowena. When tawan na danunan na amakan ije balay ading Lena. Ay nawaw, ay kaindutuan ko mga manang. Na nagluto akmat, ngam imay ni sabit akabsat ko. In-take out na mat amin ang ading ko. Ay, amangan no, mairuwam ti kabsat mo, Agbalintuki din nga spoiled ay apaw. Kasanulaangan ngay no awan ka amang tad. O di agbisinda nga agasawa. Aywan nga agpaiso. No dumawat iti kwarta, ikakmat adagos. So mati madlaw ko. Nasingput ka unay iti kabsat mo. Ay narigat ti kasta. Isudan tumula ang ti kaase no mairuwam da nga adda ka akanayon. Dua sardinas man, Lena. Day talaeng. Una, kay sulaang mo ti umanayan ti kwartak. Ay, madamag kuman. Saan kayon sa muto na mapmapan iti bangkagyaw?
Ay talagang sa anayin. Nay, apay ngay. San kami nagmula? Ola, sayang may. Aday umulaang nga may. Makapabanog tiyag bunag no kasta pa nag-aapi. Ay kapag trabahuan nyo ngay ni Manong Mayaw ita. Mawani na. Agururay kami lang. Dati agayab. Wano mang purdiya kada kami. Anya? Apayan na sa ludsud mo. Ay, kanayo mo nga minon nga. Dati tao iti ayan yaw sabay. Ay mabitla ang gayam. Tala tigat-gatang masardinas. Why? Sa dino tinagapwam, Rowena. Ay, ijay sentro ading ko. Napan ko lang kinasarita ti sup-suplayak iti nateng. Ay, wen, malagip ka. Sa magaya maminulaan da sabit ti bangkag da. Ay nawaw, iti anya ko maaga po sanda ang minulaan. Nakadamaga mat iti dayta ading ko. Di man sabit na mismo tinang ibaga. Anya? Wen, sa dutanda ka no, taadayo. Ay, narigat ka no, ti agbunag no pa nag-aapi. Pangalaan da nga ron iti kananda nga no saan da nga agtrabaho. Siyak manan tinamnamaan da pagdawatan da. Naibos magayamon ti bagas ta, sabit bakit? Ay, nawaw. Ay, awa na, ti may isang. Las day to yan, bakit? Sige, sige. Mapanak iti ayan ni Manang Rowena, inton madamdama. Damag ko kat at dati tinulungan na akalugaran tayo. Ay, wan, ni Mario di tadaya lakay. Inikan na kano iti kwarta. Agasam man. Wan taado ti kwarta jay kabsat ko, lakay. Bak nang day jay. Mayunam to ti dawatan ken kuha na bakit Wan. Pangbagas, ken pangabastaw ti dawat ken kuha na lakay. Janay, kanakan, umayak man. Agtuga ka pa yan, ti sabit. Nagyaman ako, nay. Ay, po. Ay, ada ka din ni Nanang Mau? At dati na pananday ti gayim nanti. Ay, nga oras nga iti panagawid na? Yak pa'y sigurado, nanti. Ay, awaga man, di ka na ka. Anya? Awaga ma, ta sa lutsudan, no nga oras ti panagawid na. Taamok mait, no nga oras ti panagsublik dito eh. Amaw, napatag ngamin ti bagakin kwa na, kanakan. Hello, Johnny anak ko. Nakaawag ka mat. Ada ka di pagatang mo? Awan mat kiti nanang. Salud-sudak lang. Nanya nga oras ti panagawid yung kini Manang Lena. Ay, jak pa'y masigurado. Saan pa'y analpas ti laklakad mi? Apay ka di? At danyan ti sabit di ti balay nanang. Ay nawaw. Anya ti aramidan ni Antem dita. At kano tinapatig nga ibaga na ka? Kwarta manan siguro ti dawatan day tatao. Nanang, anyang iti baga. Ibagam amarabyan kami. Agruam day tatao. Kwarta sigurado ti ibagana. Asino dya kinasaritam nga, Rowena? Ti anak ko, ading Lena. Adda ka manan ijay ti kabsat ko. Anya? Kwarta siguro manan ti dawaton na. Ay, talaga nga spoil ti kabsat mo. Uwan nga rod. Saan matan nga agagat? Nairwam. Tasipod pimusay day dinanang. Siya kung titimakder nga inana. Siya kaamin timang tadi ti masapsapul na. Aging gaita nga da asawa nan. May samot day tang asawa na. Adamo sadsadot na Nairwam da ngamin atunggal agdawat da ket adda ited ko. Kaputa masyanak mat kadakwada. Ay, basol ko matlaeng. Manang nga asi ka ngamin, Manang Rowena. Tidakes na, ay abusado mat, kan spoil Jacob sat mo, kan ti asawa na. Anya ti gagaram, sabit ading ko. Ay, kuang ngamin, Manang Rowena. Anya,
Idiritso mo, taano pa'y tinaskan nga aramidag. Ay, naibos nga min, ti bagas men. Ay, una yan, ading ko. Agraman bagasyo, syakmanan, ti gumatang. Awan pa nga min, ti kwartami ita, manang. Kasano ko mga min, katsadot kayo mat iti asawam. Awanan ti maisaang may, manang. Pasensya ka, ading ko. Ngam awan kwartak ita. Anya? Ay, imutan naksamot to nakabsag mo. Ay, saan ko nabasol, mawan ti isaang yo. Napigsa kayo, pa'y mat kanila kay mo nga agtrabaho. Anya ngay dararamidan yo. Ang kulkulong kayon sa mat iti balay yo. Inton maibos ti bagasyo, siyak ti pagdawatan yo. Saan ko apitpidutan ti kwarta nga itid ko kada kayo. Agtrab-trabaho akmatlaeng. Nagadulakit din ngay bagbagamay. No sa bali a tao, tulungam. Mangtid ka iti kwarta. Ngam no siyak mismo akabsat mo, imutan na. Mano atawan matan anagan ano sak ading ko. Panawan matan tapno agagat kayo iti asawam. Apo? Nagaduman ngay bagbaganan. Talaga nga ginsisingpot day tarwen. Anyat ko nam. Dayta a best friend mo, Lina. Agin sisingpot mo. Anya? Awanan ti may sang may. Ngamawan ti kunanang agpabulod. Sa bali a tao, adat kwartana. Ni Marion tu, paya kalugaran tayaw. Inikan na iti kwarta. Saan na mo takap-kapinano day chay? Nalabit, na uma ni Manang Rowena, Manang Sabit. Imot kit diya. Nalaing agpalastog day ya tao. Aggagat kayo mo't ngamin, Manang. Narigat mo't piman na ano ni Manang Rowena kanayaw, tinamnamain nyo. May saka mo'y. Asido tinapat patigaya. Kalugaran, adi na mo't kapkapin anaw. When no siya, kakabsat. Sige man. Day tati rigat ti maadan itis polda kabsat. Ha? Ano di ko nam? Mulaan nyo kit di nga mintibang kagyo, Manang Sabit. Isupay mo't ano at da maapit yaw. O di at da isukat yaw iti bagas. Mano nga itintad ti kabsat mo, Sabit, bakit? Sana nang titlakay. Pahin lawaw. Apay nga. Ha? Iimot day jay Arwena. Kung sa bali a tao, tulungan na. Yung musika mismo kabsat na. Saan namang tag? Ha? Bayam atag palastog mo't piman. No isuti kayat na. Saan lang nga may sa ti aldaw. Addan to ti aldaw akasapulan na ti tulong ta. Katinton dumteng detangal daw. Talikudan tama ta. Bakit? Ay talaga ah. Ha? Aramiden tamat kenkwana no anya ti aramiden na ita. Ha? Mapanak laangan iti ayan ni Nana Lagring. Mapanak bumulod iti bagas talakay. Nakaumay ka ba't, Sabit? Anya ti masapul mo. Nana Lagring, bumulod akman iti bagas mo. Anya? Awan nga minon ti maisaang minana. Ay nawaw. Awan ka ditin mulayo anatan. Awan pulos din lako yaw. Ay, kwa nga minana. Natay dagiti imula may. Napistida si ka. Pinadas kumut ati nagpatulong iti bak na nga kabsat ko ang di namut kayat ti tumulong nana. Anya? Dito ti pudno nana. Imo ti kabsat ko. Angam no sa bali at tao, ay tulungan na. Ngam no siyak amis mo akabsat na, imutan na. Ay nawaw. Saan ada saya ti kastang augali ti may sa akabsat, Sabit? Ay, day tangarod kat nana. Awan ti kaasin na. Day talaang agpalpalastog ti paglaingan na. Kundi tulong ka no day ta Arwena kadagiti kalugaran may ngam no kabsat na ay di na matulungan, nana. Ay, adaman-damagakin ka, Lena. Anya day ta, Nana Lagring? Kundi tulong bagayam tabak ng agayam mo. Sino kadakwada, Nana? Ay, ni Rowena Baknang day tasan ka day. Ay nawaw, kasanumot na ibagayong ngay tikas ta, Nana.
Imay nga min ni sabay kakabsat na ijay balay, idi na palabas. Bumulbulod iti bagas, tanapisti ka no timula da. Kert, awan igatang da iti bagas. Ngam, awan ka no ti kunati kabsat na tulungan na ida. Ala, inulbudan na kayo manen, day taasabit, nana. Ah, Saan apod no anapeste ti mula da? Kasano ko maamapeste, kat saan damot anagmula, nana. Sa maysa, ay nauman ni Manang Rowena. Ta isumod lang nga iso tinamnamaan di kabsatnan. Ay kuray asino mo't anana. Asino ti mayat amang tulong iti tao asadot. Ay uray kabsat mo no sadot, baybay amditan, nana. Imay ni Nana Lagring idi na minsan nga aldaw, Manang Rowena. Ibagbaga ka numot di kabsat mo, anapeste ti mula da. Ngam, awan ka no ti kunam at tulungam ida. ay nawang. Agar aramid man ang ti istorya day dya tao. Ay talaga, sika pa yun ti rumrumwar adakes kadagiti istoryana. Ay, hindi tangarod, Lena, ading ko. Saan lang nga spoil ti kabsat ko? Nalaing pa'y nga agaramid iti istorya, tapno laang agrupro pa na dalos. Kad, anyang harod nga ti planom ita. Mapanak iti ayanda. Agsarita kami iti nalapat iti dayjay asabet. Anya pa'y laang ti aramidom dito'y balay, Manang Rowena. Kalpasan ti inararamid bukan niya. Mayak, takayat ko nga ibagaken ka. Ano ag istorya ka kadagiti kalugaran tayo, ket pudno ti istoryaem. Di ka agar aramid iti inulbod nga istorya, tapno si ka ti agbalin analintag. Ay, nawaw! Pudno mo tatultulungan ti sabali a tao. Ngam no siya ka mismo akabsat baw, di nakpay mo't matulungan. Wen ta saan mo a-deserve ti tulong ko? Mano atawanan asyak ti mangipapa ay kadagiti masapsapul mo. Uray ita anak ki asawa ka. Ngam, anya ti inaramid mo? Inabusom mat. Umanay mat siguro ti mano atawan asyak tinangted iti masapsapul mo, ading ko. Anya? Maasyanak ka da kayo. Ngamjak kayat ama spoiled ka, ading ko. Aggagat kayo ngamin, tapno romang ay matibiyagyo. Laglagi pam, saan ko apidpidutan ti kwarta, sabi? Mustahon, no di mo kaya ti tumulong, di kan sumanaw. No sabali at tao, kaya't mo atulungan. Awa mo ti mabalinak. Tapno ibagakken ka. Amin a kinabaknang mi amakitkitam, kat bunga ti gagat, banog ken sakripisyo mi. Isu nga uray kabsat ka, no sadut ka, di mo namnamaan at tulungan ka. Awan may ruwam ka no kastalaeng. Kasano nga rudan no matayak, di agbisin kayon iti asawam. Diyak maguston ti ugali day takabsat mo, sabet. Hanggang panagkunakot, husto ni Manang Rowena, mayaw lakay. Ay nawaw, husto ya tumulong iti sabala tao. Ngam si kakabsat na, di na ka matulungan. Ay, mano atawan mo't piman, nga iso ti timul tulong ka datalakay. Naumamot siguro na, tamakit-kita na nga agsadsadot ka. Anya, siya lang, iraman mo mo tabagim Ay, sige. Ay, agpadata mo asadot nga may. Ano saan taman na natin, mula na kay. Mulaan ta ti bangkag ta, tapno saan ta namnamaan ti tulong nga ito di kabsat ko abaknang. Kag pa'y sumupi man. Pudno ti naibaga ni Manang Rowena. No anyaman ti adaken ko na ita, ket inrigrigatan na dayjay. Anya nga ron nga tigat mga sawon, sabet. Manipod ita lakay. Agkagagetan adwa. Tuladon ta tinaramid ni Manang Rowena. Tapnaw, rumang ay may tibiyagta. Ay, nawaw! Saan aga po tada si dadaan at tumulong kada tayo, kat agsarot-sadot tayo maten. Tulungan tayo kumamat tibagi tayo, tapno agprogreso mat tibiyag tayo. Ngamin, saan nga iti amin aka nito kat ada si dadaan amang tulong kada tayo. Well,
channel Papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.